Ndagusuje kandi ngufije byiza ahantu hose uri hatandukanye wese umuvandimwe ukurikira ibiganiro byacu nyura kuri channel yitwa Imboni TV ngo ikaze muri aya makuru. Tugiye kwa ndi makuru yo kuvuga muri Middle East ari intambara ikomeje guhuza Amerika na Iran kuri uyu munsi. Uburayi bwongeye gusaba yuko Hormuz wafungurwa vuba cyane kuko ufitiye akamaro abatuye isi bose muri rusange. Ubutumwa bwagiye hanze bwanditswe n'ikinyamakuru Al Jazeera aho cyanditse yuko ubumwe bw'uburayi bwongeye gusaba byihuse yuko Hormuz yafungurwa ndetse kuko ngo ufite akamaro abatuye isi muri rusange ndetse bikihutishwa kuko ari ingenzi cyane. European Union yabyanditse isaba ko bibaye byiza ngo bitafata igihe kirekire kugira ngo byihutishwe kandi bigende ku musaruro mwiza cyane. Ikindi cyakomeje kuvuga nuko hari amato yandi yacemo Hormuz ariko mu buryo bwa rwihishwa aya mato akabasha gutambuka kuri radari z'abanyamerika zitabashije kuyabona cyangwa se ngo zibe zayarasa muri rusange nk'uko Al Jazeera ibivuga. Al Jazeera ivuga yuko hari amato ndetse na tanki zari zitwaye peteroli zimwe na zimwe muri rusange zabashije kwambuka mu nyanja ya Hormuz mu buryo bwa rwihishwa ariko cyane bwaciye mu nzira idasanzwe ndetse no mu kirwa cya Klang muri rusange muri Iran. Izi rero ntabwo zabashije kubonwa cyangwa se zagaragara ku buryo bw'abanyamerika kuri radari zabo cyangwa se zaraswa muri rusange. Ingabo z'abanyamerika zayabonye yamaze kurenga ndetse nizabasha kuba zarasa muri rusange, bityo ageraho yaragiye nta cyose kimwe abashije kugira muri rusange. Bishimangirwa neza yuko mu buryo bwa gihanga amato arimo agenda atambuka muri Hormuz hari kugaragara kuri radar z'abanyamerika nk'uko byagaragaye muri rusange. Ariko ndakubwira kandi yuko Iran yavuze ko ibiganiro by'amahoro bikomeje gukorwa neza cyane kandi kugira ku ntego kandi ko ari icyizere cy'uko byagerwaho ndetse n'umusaruro wabyo witezwe ko Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Al-Ghashi yavuze ko hari icyizere cy'uko ibiganiro barekura muri Pakistan hamwe Iran ndetse na Amerika hari icyizere cy'uko bagera ku musaruro mwiza cyane kandi ugatanga umusaruro mwiza cyane muri rusange kandi yuko ngo intambara yarangira mu gihe cya vuba cyane ndetse ko iminsi idakwiye kurambirana. Anashimangira kandi ko nibijyana neza Hormuz nayo izafungurwa hanyuma isi yose igatekana muri rusange. Hanyuma byavuzwe ari byinshi ntangire kuvuga ariko muri rusange kuri uyu munsi European Union yasabye yuko State of Hormuz yafungurwa vuba ndetse ikongera kugenzurwa na Iran ndetse n'amato akongera ko yacemo uko bisanzwe ndetse kandi umuriro Hormuz ukongera gufungurwa. Bavuga yuko ngo impamvu yo gufungurwa vuba ngo nuko ufite akamaro abatuye isi muri rusange kandi ko ari ingenzi cyane ku nyungu nyinshi z'abatuye isi muri rusange. N'ubutumwa bwanditswe na European Union aho yavuze yuko abantu bafite ubushake n'ubushobozi bakakugira icyo bakora kuri Hormuz kuko mu minsi ishize umuyobozi wa European Union yanditse asaba yuko ibihugu bitandukanye bikwiye kugira icyo bifasha ndetse anavuga yuko ubumwe bw'uburayi bugiye kugira icyo bukora ndetse bwahamagara ibihugu bitandukanye kwinjira mu muriro Hormuz bakagira icyo bukora kugira ngo Hormuz ifungurwe bya vuba cyane. Icyo gihe yasabye ibihugu bitandukanye yuko bizazana intwaro zabyo bikazana umuhate wabyo ndetse ibihugu bitandukanye bikanazana buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo Hormuz ibe yafungurwa muri rusange. Icyo gihe kandi uyu muyobozi yasabye yuko mu gihe nta cyakorwa hari ikizakorwa ku ruhande rw'ubumwe bw'uburayi ndetse ashimangira ko ibihugu byinshi bizaza bizanye imbaraga zidasanzwe z'umurengera kugira ngo Hormuz ifungurwe. Ashimangira ko hazakoreshwa imbaraga z'umurengera mu gihe cyose Iran ibitemeye gufungura Hormuz ndetse ngo na Amerika ive mu byambo byayo muri rusange. Ikindi nuko uyu muyobozi wa Iran mu minsi ishize yagaragaye avuga yuko ibihugu bitandukanye mu gihe cyose nta kizaba cyakozwe yuko bumwe bw'uburayi buzifasha ibihugu bitandukanye bigize uyu muryango ndetse anashimangira ku kibuzo cye cyatanzwe na Oman kuko Oman herutse gusaba yuko ikwiye kugira icyo ifashwe kugira ngo Hormuz igire ijambo ndetse Oman yavuze yuko mu gihe cyose yagira ijambo ko Hormuz nayo bifasha gutekana neza cyane ndetse kandi yuko ubukungu bwayo bwakwiyongera muri rusange. Nindi mpamvu rero ubumwe bw'uburayi bwakomeje gusaba yuko abantu bose bafite icyo bashoboye haba abatanga ibitekerezo bafite imbaraga za gisirikare bafite imbaraga z'ibitekerezo n'ibindi bitandukanye yuko babizana bagahuriza hamwe kugira ngo Hormuz ifungurwe muri rusange kuko basabye ko hari icyakorwa kuko banavuze ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hazaza ibihugu bitandukanye byize ubumwe bw'uburayi ndetse bikaza byashyira hamwe kugira ngo bibashe gushyira hamwe bifungura Hormuz ndetse n'intambara irangire kuko biri gutuma isi yose ikomeza kujya mu kaga gakomeye cyane. Ikindi cyagarutswe kuri uyu munsi ndetse n'amasaha make tuvuga muri aya masaha ni uko hari tanke nyinshi
zabashije kongera kwambuka muri Hormuz ariko mu buryo butagarukwaho cyangwa se butagaragariye radari z'abanyamerika. Ni amato yaramaze iminsi yarafatiwe ibihano, ndetse izi ntake zari zimaze iminsi zitabasha kugaragara kuri Hormuz zirimo zarabujijwe gutambuka, ariko zimwe muri izi ntake zirimo peteroli zabashije kwambuka muri Hormuz. Nubwo zarafite ibihano ariko zabashije kwambuka zisohokamo nta kibazo na kimwe baje kugira muri rusange. Zanyuze mu byambu bitandukanye harimo nk'icyambu cya Klange muri rusange muri Iran, aho izi radari zitabashije kubona izi tanki zitwaye peteroli muri ubu buryo, kuko ingabo z'abanyamerika ntabwo zabashije kumenya imbaraga zakoreshejwe kugira ngo amato arimo peteroli yambuke Hormuz ndetse aca muri kino kigobe ndetse no muri kino kirwa atabonywe n'izo ngabo z'abanyamerika, kuko aya mato ntabwo yari yemerewe guca muri Hormuz, kuko hari muri blockade aho zari ziri z'abanyamerika. Muri bya by'abanyamerika zari zirimo niho n'aya mato yarahereye, ariko mu buryo bwa tekinike zidasanzwe z'abanya-Iran ndetse n'uburyo bwa gihanga bwashyizwe kuri izi tanki zitwaye peteroli, zabashije kwambuka izi nyanja, zibasha kugeraho zari zigiye mu bihugu byazo, zijyana peteroli yazo neza cyane. Bishimangirwa neza cyane yuko ari uburyo bushyashya Iran yaba irimo kwiga bwo gukomeza gucuruza peteroli yazo, ndetse ikabasha kurenga intego z'abanyamerika, ndetse n'ingabo z'abanyamerika zikaba zacibwa muri humye mu gihe cyose baba babashije kurangara, kuko bivuga ko hari uburyo bwinshi Iran iri kugenda itegura ndetse inakora kugira ngo ibashe kuba yakemura ikibazo gikomeje kuba cyugarije muri rusange, kuko Iran ivuga ko ifite inzira nyinshi cyane zo gukemura ikibazo, haba kugurisha peteroli, kurangiza intambara no gukemura ikibazo cyugarije muri rusange, nk'uko babikoze kuri uyu munsi bambutsa tanki za peteroli zari ziri mu bihano by'abanyamerika, ndetse ntizibonywe na radari z'abanyamerika ku ngabo zabo, ntizibashe kuba zabarasa. Byashoboka yuko rero izi radari mu gihe zari kuba zabashije kubona izi tanki za peteroli, ingabo z'abanyamerika zari ziri muri blockade muri Hormuz, zari guhita zirasa byihuse aya mato, ariko mu buryo bwihuse Algeria yavuze yuko zitabagaragaye, ndetse ko izo tanki zitarashwe n'abanyamerika, ko ntabwo zigeze ziyabona muri rusange. Muri West Bank kandi ikindi cyagaragaye nuko muri West Bank ndetse no muri Gaza ibikorwa bitandukanye bya gisirikare byagaragaye kandi bikomeye cyane muri Israel, aho byakomeje ndetse ibyo bikorwa biteye inkeke cyane, aho abaturage benshi bakomeje kwicwa ndetse bagapfa ku bwinshi. Bivuga yuko hari benshi bakomerekeye kuri uyu munsi none, kandi aho Islamic Revolution Guard Corps igisirikare cy'abanyamerika cyavuze yuko cyagabye ibindi bitero byinshi cyane ku mutwe, ivuga yuko ishyigikiye ingabo z'abanyamerika ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu majyaruguru y'igihugu cya Iraq, nk'uko Al Jazeera ibivuga n'ibindi binyamakuru bitandukanye nka The Guardian n'ibindi byinshi bitandukanye, aho bivuga yuko hapfuye abantu benshi batandukanye, ndetse ibintu byinshi bikaba byahungabanye muri rusange mu rwego rwo kwihorera ndetse no komeza kwamagana ibitero abanyamerika bagabye ku ngabo z'abanyesere muri rusange, nk'uko bigaragara muri rusange. Muri Libani kandi Minisitiri w'Ubuzima yatangaje yuko abantu 7 bishwe naho mu bitero bya Israel kuri uyu munsi umwe gusa, ndetse ibitero bya Israel byangije ibikorwa remezo byinshi muri Libani, naho abandi bantu benshi barahunga, abandi barakomereka muri rusange kuri uyu munsi washize wonyine. Ku rundi ruhande ariko muri Polonye naho Minisitiri w'Intebe hari byinshi yatangaje ko Donald Trump yavuze yuko yasabye yuko ubufatanye hagati y'ibihugu byombi nka Amerika n'ibihugu bya NATO byakongerwa ndetse bikagera aho bigira muri rusange hagati yabyo na Amerika, ndetse ubukungu bwabo bukomeza kwaguka muri rusange, ndetse kandi nubwo hari ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi n'intambara yo muri Iran, ariko uyu minisitiri avuga yuko nta kintu byakwangiza yuko bitakomeza gutuma Amerika ndetse na Polonye bidaherana, ndetse ko iyi ntambara ya Iran itatuma Amerika na Polonye bidaherana muri rusange, kandi ashimangira ko bidakomeza kuba byabuza abantu guherana muri rusange. Ikindi cyavuzwe nuko ibinyamakuru byo muri Iran kuri uyu munsi byatangaje yuko Tehran yohereje gahunda yayo nshyashya cyane, aho bivuga yuko muri rusange ibitekerezo byera kuri 14 byari bigamijwe, aho iyi gahunda igamije guhagarika intambara no kongera agahenge intambara ikagaragara muri rusange. Iyi gahunda rero igamije guhagarika intambara ndetse no gufungura Hormuz muri rusange hagati ya Amerika n'abanya-Iran muri rusange, ariko iyi gahunda yo ntabwo iri kumvikanyweho n'impande zombi. Ndakwibutsa ko Trump aretse kuvuga ko iki cyifuzo cy'abanya-Iran ari ubusa kandi ko batacyemera muri rusange, gusa Iran ikomeza gutanga ibitekerezo byayo no kuba hari icyakorwa, ariko Trump akabitero twatsi avuga ko bidakwiriye kandi ko iterebuze kuba yabyemera muri rusange, nkuko abigarukaho.
Minisitiri w'umutekano wa Pakistan we yongeye yuko igihe cyose akiri uruzinduko rwe ari kugera muri Iran, yavuze yuko ibintu bizafatwa nk'ikimenyetso cy'uko ibiganiro bikomeje kuba muri Liban kandi vuba cyane, bikora ko Minisitiri w'Amahanga wa Iran Aragashi Abbas yavuze ko urugendo rwe muri Pakistan rufite icyo rugamije cyane kandi yuko rugamije gutsura umubano, kandi yuko icy'ingenzi ari uko intambara ikomeje kubahuza na Amerika yagera ku iherezo ryayo, ndetse ko na Amerika yagira icyo ikora bakumvikana ku ngingo zose, ndetse umwe akagira ibyo ahara kugira ngo intambara irange na Hormuz ifungurwe, bityo gitutu amahanga ashyira kuri Amerika ndetse na Trump muri rusange cy'uko yashoje intambara kuri Iran kibe cyabava muri rusange ndetse bijyana neza nk'uko bigarukwaho muri rusange. Ni mu gihe kandi Minisitiri nk'uko nabikubwiye w'amahanga wa Iran Abbas Aragashi yavuze yuko ibiganiro na Amerika bikomeje kugenda neza cyane, kandi yuko Pakistan iri gufasha kugira ngo bigende neza nk'umuhuza mukuru. Yavuze ko Pakistan ayishimira cyane kurari rwayo muri rusange iri kugira ngo ibiganiro by'amara hagati ya Amerika ndetse na Israel bigende neza cyane, kandi ko bizafasha kuba intambara yarangira agahenge kumvikanywaho n'impande zombi kandi akashyira mu bikorwa. Avuga ko kandi yuko nibigenda neza na Hormuz ikomeje kuba yaba inkeke ku isi yose, icyo kintu kizaba cyakemutse kandi ko bizajya neza muri rusange. Muri rusange havuzwe byinshi kuri uyu munsi, ariko hakomeje kugaragara intambara idasanzwe nanone yakomeje kuvuga aho hagati ya Iran, Israel ndetse na Amerika bikomeje kuba byafata intera cyane, aho Iran yagaragaje yuko ibitekerezo n'ibiganiro byayo byahabwa agaciro, kandi ko Amerika dako kuba yatewe ishoti ibyifuzo byayo, kuko abavuga yuko mu gihe cyose Amerika ikomeje gutera ishoti ibyifuzo bya Iran ko bizatuma intambara itarangira, kandi ko bizatuma Hormuz ikomeza gufungwa muri rusange nk'uko bigaragara n'ibyanditswe muri rusange kuri uyu munsi. Gusa icyitezwe ni ukubona hari impinduka za mu gihe cyose ibintu byamaze kujya neza, nk'uko Minisitiri w'Amahanga wa Iran Abbas Aragashi abigarukaho ko twabona intambara irangiye ndetse na Hormuz igafungwa muri rusange. Ndavuga ngo reka tubitega amaso. Hanyuma nitwa Ajabu Marashi, wakoze cyane kubana natwe kuri channel yitwa Imboni TV. Mukunda muri beshi, Imana ibarinde, mbabwire ngo muhaye muronke mwese, ibiganiro byacu birakomeza. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.